Om Swastiastu. Inggih, midedani sareng sami pamekasnya nih Bapak Ibu dosen lan pegawai staf negeri Empu Ketulan Singaraja. Ring raine mangkin Bude Kutus Februari warsi kalih tali 3 jagi pelaksana yang parikrama apresiasi bahasa, aksara, lan sastra Bali. Titiang talar nunas gangrena sinampura yening parikrama puniki ngusik skancan swadarma lan swagina Bapak Ibu. Ring raine mangkin wenten 3 diri mahasiswa sanijagi masalah inggih punika sanika pertama Kadek Delia Dwi Cantika, sanika pingkalih Putu Aldi Purnama Putra, talar sanika ping 3 Putu Putri Adelia Safitri. Ide dari sarang sami mangden enten panjang atur titiang sanika pertama inggih punika Kadek Delia Dwi Cantika sanipingake mahasiswa saking prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali semester kali. Ring raine mangkin jagi matayang puisi sani mamurde ampura memi. Majang ring Kadek Delia galah praside ke atap. Om Swastiastu. Uningayang wastan titiang Kadek Delia Dwi Cantika, titiang saking prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali. Dinani mangkin titiang jagi ngwacen puisi bahasa Bali sani mengerti Ampura Mimi oleh Delia Dwi Cantika. Ampun
Sukses. Inggih, suksma atrang putiang majang ring kadek Delia. Titiang lunas majang ide dani sarang sami, icen apresiasi.